meze neza cyane fresh man. Byagera gitetse. Bya master. Kumushaka cyane. Urakomeza hirya. Right wabona ahantu handitse administrative staff. Bite? Makuru. Kumbona usa nkaho uri mushyashya muri iki kigo. Ndi mushyashya muri iki kigo. Yakona ndi gushaka ibintu bya directeur. Buretse gato. Ariko se shaka kuki mudatebeza? Hari abanyeshuri koko barananiye tu. Ariko naje mafatira imyanzuro. Naho tugaruke ku nama nk'ubiki. Nari ku kigo ndi mushyashya. Ndi gushaka ibintu bya directeur. Aho ibiro bya directeur biri ariko ndi animateur. Animateur. Kabisa. Okay. Noneho Riana wambwira amazina yawe? Ishimike ka. Ishimike ka. Okay. None se wigira ihe shaka? Ndimi n'umvanga. Mu wa kangahe? Wa gatanu. Uri umuhanga se? Ntabwo nabimenya ko nahita nipanga. Kubona usa nk'umuhanga ariko pe. Kubona usa nk'umuhanga. Ukaba ufite n'ikinyabupfura rwose uba watebeje. Ndabona ibintu byose ubyubahirije neza. Nta kibazo. Ishuri uzanyemo ni ibiri n'ikigomba kwigamo. Bonjour. Monsieur Louis, ça va? Ça va. Hano ni kumwe n'umunyeshuri mushyashya. Aje kwiga hano nifuza ko mwafatanya. Sibyo umunyeshuri? Wabibwira urunyitwa? Nyiri. Amazina yanjye yitwa Ishimeke Kala. Nagaje ko iki kigo cyanyu nifuza ko twakwigana. Naturutse ku kigo cya Rwamagana. Okay. Niba umunyeshuri hano hari ibintu tugendera. Turi ku kigo ntabwo babyemeye gusohoka kuri we ntabwo byemewe. Sibyo? Noneho kategurikisha igihe n'umwerekano cyane. Shana bitangiye ngendo kubona nabi. Sawa nyine. Shana birenze hano. Bana guguta. Cyane fresh. None se ko kubona muri aha byagenze. Turaha mwana turimo tuganira kuri wa mujama bazanye. Naho yari ibintu byahaye umwana ari yarigize umuntu uri hejuru birenze. Amezo Shani muremure mwana. Akumanze ejo wari wasibye ariko kambabwire n'ukumva umujambwa uwo muntu bazanye bamugende mu muzana. Mwana abonye akanganye ariko ni muremure mwana. Ugene mu muzana nsumba mwana. Ugene mu muzana. Twamutiye. Twe musisa ajye kumuzana nyine turebe byari byo. Wenda kwizeye ba. Shama neza. Ikigo cyanyu ntagikunda. Cyane se. Cyane cyane hari muri benshi. Fresh. Ubona ko mutetana yangiritse. None sawa. Ndabona ko gukigira. Ushaka kugitamo. Wapi? Mwana nkawe. Umwana uhagarara n'undi sabaho. Usiketse iki?
si ubwo nyine muri kupanga ngo mutangarema mujugunyanemo Sapi. uretse burokora ushaka Nshaka. gushaka Ya cyane. sister wacu abayihamanye dutwara wenyine nta kibazo twenda genda Meze neza. Nari. Kugenda uhagaze. Kugenda uhagaze. Ushatse kuvuga iki? Nyine n'icyo utumva mwana. Gifashe bite? Nari. Ikigo kibonye gute? Meze neza nari. Umaze kwigira ibintu bya danje mari udufatana ibyana. Mari udufatana ibyana. Kare. Wowe. Meze bitari. Kiguri ku cyumba. Kiguri ku cyumba. Nari. Akuntu twaganira wicaye se. Akuntu twaganira wicaye. Ese ibyo namubwiye ngo kujya agenda yica ahagaze. Aho singa none si bwo ngo tujyanzure gutese. Ugendere se. Ninde ba wicaye tuganire. Yicara yicara. Tuza hasi. Turo hose. Tubishyikira rwose. Abanyeshuri mujya kwinjira bureke yaranze. Vuba. Vuba vuba. Nkusubirije ibintu mwana. Bagire n'iki. Mwa muri munini. Kwishuri. Akubira nabirenze mwana. Ikibazo nuko yaje animatera akamuzana akamwicaza hariya kujya mu yasibye. Umva ni iki? Nta bintu bimeze. Si urwo rwego ageze hose. Ndaje mbere ku wundi we. Ndaje mwiyereke njye. mwicaza umwere Njye mwana uriya mutata njye ndamwemera byadanje. Ni ukuri. Natwe turabizi kandi turanabizi. ntabwo twatuma Ahubwo uriya mujama tugomba kumushyira Ah, hanze. uzi ko njyewe suzu uzangomera. Vya kubenura. Vya kubenura. Mwana wa kabiri. Gukora iki se nyine? Bakora iki aho inyuma bakora iki? Kubenura nyine. Hajya waravuze ngo ushaka kuzatujya hejuru. Warabivuze. Nguri gasongo. Warabivuze Wangu uri muremure. batwara sheri ngo ehe. Oya yarabivuze rwose.